Yesu ulikuwa Sekuwa na hali, ulikuwa katika hali, ulikusha katika hali, alikuwa Yesu, akidasho. Ulikuwa Yesu, yamba na kia. Ulikuwa Yesu, yamba na Yesu. Ulikuwa Yesu, yamba na kubele. Alikuwa
ushobora gukora gukure urashobora kubandanya none ndakwinginze bose bige amajambo y'Imana tafakari kumenya umuyobozi itamba rirarangiye kucheza imekwisha, ariko amajambo arakomeza kuvuga lakini maneno amebaki yakisema. imwemu yawe ikomeze kuberekagirwa Roho yangu izidi kubarikiwa, imwemu yawe ikomeze kuguza icyubahiro ku Mana roho yako izidi kupatia Mungu utukufu. aho niho hari kubarazika amajambo Wanaandika kuna nguvu zaidi. tugeze umwanya mwiza Tunafika kanisani. wo gukomeza gusaba Imana gukomeza kurongora Usije kuomba Mungu atutie nguvu za kutuongoza. yari isanzwe kiraturongora Kwa kweli amekuwa akituongoza, n'ubu turagomba gukomeza turongore mu mwanya kigiye na kwa sasa tunaomba atuongoze katika muda ujao. tugiye gusaba umuntu umwe Tunaomba mtu mmoja aturengekane mu maboko y'Imana atuwakilishe mbele za Mungu. urutonde rwose agwereka Imana Mawazo yote yakabidhi Mungu. Bibiliya igiye turenga mbere yacu Makwaya yanaenda kuimba mbele zetu, intahe zitakurenga mbere yacu ushuhuda ambayo utapita mbele zetu, ikintu cyose kizakurikira ngaha kila kitu kitakachopitikana mahali hapa. kize kibe kivuze ko kirimo Imana Mungu atuongoza. turasengera ijambo ry'akwigishwa ngaha Tuombea tunacho neno la Mungu, turasengera ry'ubushatsi tunaomba pia kupokea nchi.
deixar de fazer ser o Raja Tusi para porque vai aplicar uma rotina correndo deixar de se logo até que fica não pise nossa que faz nada com
Uzepiga na casa kuko akarindwi mw'izina rya Yesu turasezera kubaka aho bakoranye bose muri iki gihugu bahimbaza izina ryawe ubisanga mu kirere ubategurira Mwami Yesu uzobukoze nabi turasengera abarongozi b'ishengero kuva hasi gushika hejuru kugira ngo Mwami Yesu bakitegereza nawe ubakoreshe k'umugisi kuko basezeraniza kubaka abakwizera turasengera igihugu cyacu baduhaye kubaka turabwiriza igiheza ugikuremo ibikorwa by'ubutungane ibicano za satani kuri kino gihugu kizimu bibura ububasha bibura ubushobozi bwawe utanga amakoro turabwiriza umutekano muri ibyo bintu bidasanzwe wiyerekanira kubaka iby'abatunzi abapfakazi abo batagira ishingeranye bari bafite kuba bamusigereye ubibera kubarira kubaka urakoze ubuvuzi mwana wacu wewe uraza amarira yacu uraza amarira wese wahaye ibishakiro by'inzu yacu mu izina rya Yesu reka hasi kwifuza ko abantu bose n'abanyamahanga babibona turamushyize kuri Imana itaburanye turamushyize kuri Imana itabura inzira zo gutabara zo iyo umuntu ikiganza cyawe uhaza kwifuza kuzarenza iyo twavuga duhagaze bwa tukwigira umuntu wese awuraniwe kuri mpamvu yose kugira ngo ubereshe turasengera amahanga turasengera igihugu cyacu kugira ngo utabare w'izina ryawe ryera Yesu turakugisha uburyo gusa ubiraga n'ikiyaga w'izina ryawe ryera Yesu reka kugira icyo ukoze mu gihugu cyacu reka kugira icyo ukoze mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania n'ibindi bihugu byose ibibazo bitandukanye w'izina ryawe ryera Yesu wiheze icyubahiro w'Imana urakoze Yesu utugize urakoze kutugirira neza urakoze ugiye gukora ibintu uri Imana urakoze izo turimo turakubarira izo twiyumvira kugukora nk'Imana ukora nk'Imana ukora nk'abantu reka ukore nk'Imana ushigare kutiyumvira ukore cyangwa kutibaza kuko Imana ishobora urakoze Yesu muri iki gitondo tugiye kuguha umugisha tugiye guhembura imitima yacu urakoze tutumvise Mwami tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Haleluya. Amen. Rasul yang berkenan